ايه يا احمد. ايه يا حبيبي انا مستنيها. وصلت اهي يا ابو. Ay nako, buti ka po sis. Libre na. Hello, kumusta? Ahlan. Alam, ikaw na ang haba ng hair mo ha. Diyos ko, kaloka na Daphne. Ewan ko baka ibisyo ko mag-aasawa ba yung baklita ka pa. Pag ano naman seriously, miss na. طلعت رغاية. Ikaw, kumusta ka na? احمد انت بتستعبط يا احمد، انت جايب لي واحده فلبينيه يا احمد. Oh, يا عم انت sis. قلت لها هتروح تلاقي واحده اه. اجنبيه مش عارف اسمها صوفيا ولا مش عارف ايه جنون؟ كده. طلعت فلبينيه يا اخي ورغايه. اه. انت بتهرج. Grabe sis ha. يا عم ماشي اقف مع صاحبي بس مش لدرجه ان انت جايب لي واحده فلبينيه ورغايه يا اخي. يا عم ما تقدرني يا اخي شويه، ده اول مره اخدمك يا جدع، ده انت كررتني فيك وفي مجايبك، الله يحرقك ويحرق مجايبك يا شيخ. Ganon? يلا Hindi ka خد في داهية. magpapakasal. Sis, sabihin ako sa'yo, usap tayo mamaya ha? Sige sis, miss you. Sige. اركب. ايه؟ اركن على جنب، انت لسه تبص لي. مالها بقى الفلبينية رخالتك؟ ما تظبط الكلام وتظبط نفسك.